جه دنگ امریکا ل واشنطن پایتخت سلاوورزین من صالح دمیجر بوا بینر هجا ام دوی خلقا نویا برنامه هفت رنگ ده به هجمارک مجارن هنری و چاندی بورانه به هیویمه که بدل وبن ام جه قامش لیا رجاوا و راپورت که زانا عمر دست دکن شیوکار گنج محمد ملک و خوندکار کلیجا هنریا زانینگاه رجاوایه و هول داده به هرای خواه پیش بخه و ببه شیوکاری که جیهانی بناو دنگ. محمد ملا شیوکاری که جوانه جقام شلویا باکوری سوریه لپیش تابلوی رادوسته دبیجه فرچه مینا هسپکیه گوباره وی خیال نویه و برنگ و دربین فرچه فدو گوهره تابلوی که چکری جخون نوی راستی تابلوهاتی ما بونه بشكل كي مظنش كسايتي همن شبرو جوانا وك ورجركينش هست عمر عالين مروفنان أشوا حزدكم يا سترانك ب يا نرينا م د برسجريكي جواكي تشيد بن يا برسجريكي د جيانا ميروجانة د مردر باست بن شیوکار محمد ملا جزارکتیا خوده فیری شیوکاریه دبه دما خواست جیربونا خویا شیوکاری برنگه کی اکادمیک ساز بکه دبه خوندکار فاکولته هنرا بدو لزانینگاه رجاوا حتی انها لسر بینجی تابلو این چکریه و تابلامی اول تابلوم چکر از دوی دمی دگل کی باندور بوم به سردمی ناوین میکا لیوناردو دافنشی چکر و وچاخه تمنیم گل کی بچوک بو فخلكي قال كي عجباند وقشاو كيس كي دامز دبي وارد بكملينم واز بجيم مخونا اخوان روين برنگين طاري ين مروفين وستياي تابلوين محمد ناسنامه كزلاله دقل فيرش بينيه ده هيفيه كد آسوين تابلويا ويده بزلالي وروني خيزدكه مينا گوبيجه باشروش دي باشتر به اف كسن رونشتي مد مسلينا كسن قوشر ديتنو خراب ديتنا وكم تبينن اف تابلو الجور معلق الجموانا وقبي وينايا خبير قرتنا افايا نفشها بيد مسلينا ملوني برتقالي تد بكار انيه شبرقو روني رنجي برتقالي رمزه اشتي رمزه روجا بيشن خوش و اشتي تد هبه هیانا هاوی زیدتری پنجی تابلویان خیز کریه پرانی آوان جدبستانا هنرا دربرینینه گوی بخواه اف شیوه هلبجارتیه محمد بیر دبگو هنر هجایه گو ببه پرسا مروف شیوه کار آنگو همو جیان و دماخوه جبو شیوه کاریه بترخینه قالك زحمتي مردر باس بن راستي آيه كم دجيدية دبي جيك شیوه کار هبه وك استوديو كيبه هنرا خو كاري خولي بردوان بكه و آدنجي هنر يا شيوكاري بشكل عام قال لك دم وانرجي حوجتك فشبر فيك قال لك كس اشدفي واري قريان بس ام بخوا مش دم خو وقت خو قال كي داي هنر اخوا وراستي هجاي هنر قمروش يانا خو شروجي خو بديه شیوکار محمد ملا بجداري گلک پیشانگهان لهريما باكور و رجلات سوريه بويه جبلی پاروکرنا تابلوین خو تو پیشانگهن الکترونیک لسر مدیا جواکی محمد تویگو هند دسپیکا ازمونا خودیه لیمیناکا وی دشیوکاری دشیوکاری کردیه جیهانی عمر حمدی آنگو مالوایه او دبیجه خوننوی سینوران ناسناکه زانا عمر دنگ امریکا قامشلو هنرمند محمد شاهین که جباجار کوبانیه او 25 سالن شیوکاری دکه و هر وها پیکرتاشه و ده گلک پیشنگاهان ده لناف ولاتو لدروجی بشدار بویه وی لباجار کوبانیه پیمانگه که تایبت هیه و اف بو بهتری 6 سالانه گنجن باجر فیری هنرا شیوکاری دکه لوی باجار که ده دما ایرشن داعش ده راستی ویرانیه که برفره هات و هجماره که مزنج خلکه کوچبر بون شاهین دخوازه به تابلو و رنگان بیرانین و هیوی و روی گش باجر وگرینه لی او دکار خوده راستی گلک زحمتیان جیته جبو کو ام جنیزیک و هنرا برز شاهین ناس بکن او نها بریا سکایپ جه کوبانیه بمرایه
دم باش ماموستا محمد که ام جی پیمانگه ها تا دست پی بکن کاری تا چاوا بره و دچه و گنجن کوبانیه چه قاس مراق دکن کفری هنرا شواکاریه بن؟ دم باش ماموستا سبتی صار اليوم الكوباني من ها نجا هم بردوام بجحان طبيعي بين زوج زحمتيه جمع كهرباء شامل شبه صار بردوام وقت كسر الشاب كتير أمشي رنج فان مارشان كانوا بس رقبتهم وصلوا الجيش. بله يعني تبع بحث زحمتيان كي زحمتيش چه جوری كاك محمد يعني چه جوری زحمتيان والراستين دي كاري خدا زحمتيان ترى بعدين كهرباء شيء كهرباء لقوا طابلة كشيء دي جار كذا كهرباء يا بيش بشار تعمل شيء 3 ساعات كهرباء كذا فاشتري مثلا مش نعرف دارم بفكرتك الناس بتمسكوا طابلات النافيتشي وبعدين بيشتغلوا وضربوا بشكل اللي حساس شديد مش حساس. الجرافا أنت طابلات كتير اللي حساس كان مثلا طبعا. براستي هنا كي برسكريك حتى دنجي تداجي خوياي هي اللي باش يعني اشتتي دقهمه پرسکری که ما حتی جبو پیدا کردن و هفته وینجی مهنک زحمتی دیتن حتی تبابن جایی که کلی الکتریک هبه و تکاری بشتر بی مرا که محمد تود کاری خودت خوازی نزیکی جواکی بی و پیشانگه لسر جاده لکولانن چه کرنه تتم خوازی یعنی بجن نزیکی جواکی بی ت پیام تایبت پشت و او نرینات ده هنه برای ما مصطفی طبق شرایط که شده که یک شیء مثلا کوبانی اليوم تخصص بلد کوبانی برای فضا مش لوده ويجي بيجي مسافر ويجي كسر شهيد كذي يقول له كسر جيانا فقط بس هات يعني فاضل جيروك خش يعني قام بيلا كاز دور دبينم جمرة جيروك خد بيجو لا خد بيجي زوي دكم عنوانا بشجعها بدو يميج شاغل تفاره يعني جيروك اجواء رنگ جمال او شكاوي بكر بشجعها خد يمين او جاده بشكل سر تابلو مني آتبی باکش سر کوشبری و کوبانی کوشبری و کوبانی و افشین متحد هم کرد تابلو یک او دمت روی سر روی پرشش مونس سر روی تابلو کوشبری و کوبانی نخواهد دوباره نبودشتا لی ها رنگ وقت زمانی یعنی دو باز داد کردن جاده رسم که و جایی که رسم کرد اتخاذن جماعة که بیشتر اینجا با که از چند بیشتر ایش کارم دوام گذاری که بیکار او چند بیشتر و هم کارم به هر را دستالات باشه سر تابلو دیدن جبر تابلو بخواه یعنی پرسان پر زنانه نوک تشتیدنه یعنی گاوه پر رنگ بر سور بین هم بیکار صورت نکارم بیمیشنه یعنی گاوه تابلو نداری تابلو ایشی و کار که نداری عين أول صراحة بيك وأشتغل بيجم بيك فجي باشه بكش دويتش بيك واحد أفزلال بو كيك محمد يعني أم دزانن خرستا كردستاني رنجينة و الزانم قالك شيء وكارين كرجي كتنا بن باندورا خرستا كردستاني جلو برجن جنن كرد كو رنجين يعني رنجين جشن تجي كتير بن باندورا أم بيجن كوشبريا كوبانية و تا پیمانگه هیا کو زاروکان فیری شیوا کاری دکی ته چاوا دکاری و بالانسه چکی ناوینا رنگین گشن کردان او رنگ تاری کو داعش آنی بو سر کوبانی راستی فرد صحبتیات گفتگو از کسی فرد که مثلا هنر شاگرد مهنه بیشتر نزدیکی شرط به نوشته شرط شرکن منها استفاده ما نزدیکی بیشتر فلکلور می کوبانی اجتماعی جلو برگه و یا تا نرینا تا راست ہے یعنی باشه کمری تشتن کوبوی هاتی سر کوبانی ببیر بینه ل نراست نباشه کمری دبن باندورا واندا هر بمینه یعنی
ببیرا بیژن خواندکارین خو بینه لبرا نکون بن باندورا شر کک محمد لکوبانیا کو تبخو دسپیک دجی گوت و امزانی ام دسپیکا او دجی مجی گوت کو الکتریک نینه روشا جیانا روجانه زحمته یعنی دوی نیرکی وهادا خلق چاوا هنر شیوکاری تماشا دکن تابلو چاواتین یعنی ام بیژن قبول کرنج عالیه خلقی دا دوی درباره دا یعنی خلق چاوا پیشوازی کاری ودکن برای راست هم بردا جالب کومنت پیشنگی هدی شهرهای چکر نه بین بتخواست والله بس هم پیشنگی آشد نه بتخواست از وی پیشنگی بین مالا کسی بکوبن یعنی دو هاتی شاکت دکی بکرد چیزی بکرد دوی واجهیه دوی تابلو چید به ما پیشنگی که جاده میشکری هرچ چید به جمع شیوکار با خود تایبەتمەندی ئەکوێ هێدی ئەز بێرینم هین خۆشتر بێ هین پێشنگە هینە بیتر باڵکێش بگیرێ بەرەنگێکی دن حتا کو ئەز چێت ئامادە بژێ مامۆستا ینی ماین الکۆبانی بخوای کارێکی نەرحەتە ینی ماین تەنێ لەم کۆوانێ بمینی دەبێ دەمێدا کارێکی نەرحەتە و دەدەما کارێ شێوەکاریژی بکی هین زحمت تره زاروکن د تمنین بچوک د اوی کوبتین جمتا چاوا نزیکی هنری دبن به چه چاوی له هنری تماشا دکن اره تو کسی شاگرد لیدیم که مثلا دستپیکی جدو دفرد از کام کشه گی بیجم مثلا شاگرد گی دو وقت جمع فرد بود یاش بهایی که یشتی بو هسته که بخواشی به تابلو اتفاده کرده دوام هم درکتن در بدن او بردام بکن درس اگدر اما تابلو حاضر بکن در بدن ما مستقبل من فرچه خواه و رنگی خویشتن از بحثیام که معلومات پل هم دیشتن راست خویاد به چاو زارو قدا خویاد به دا خافتن وان دا خویاد به ما محمد از دعوی برنت که دما ما کیم هم تنیت کارن وقاسی پیوندی بترا بکن گلک سپاس دکم شیوکار محمد شاهین تج باجاری کوبانی مرابوی مالا تاوا گلک سپاس گلک سپاس موید بینرن هجا پشتی وین آوریم و دیگر کوما پیوکن زوزانان لدریکا روجاوا زاروکان فێری شانۆ ستران و دیلانê dike ku berhemên xwe di bone û çalakiyên Kurdî de pêşkêş dikin. Kom bi kedeke taybet ji aliyê du mamostayan ve hatiye avakirin û jîromîtanî serdana wê komê kir û ev zanyarî ji me re anî. Bi van stranan keçên temin biçûk rojekin û ji rahênanên koma xwe ya bi navê pîvokên zozana dest pê dikin. Ev zarok evîndarê folklora Kurdî ne. Bi hestên xwe yê geş hunera xwe diparêzin. Ji nav wan jî Şîrîn Cûl ye, ya ku tevlî hemî beşên komê bûye. افسالو نیو است تبلی کومن پیوک زوزانا بومه هر سه بشن وید هم شانو هم دیلانو گووند و هم جی استرانا بومه اف نیز ام هر هفتی سه روزاتن ام فری استرانا و شانو و گلانو دیلانو گوونداد بین از خوازم پیش روز ده بم هنرمند کامازن تبلی چالاکین مزن ببم Yek ji du rahênanan yên ku ev kom dane avakirin mamoste niştîman Mistoya ku bi kedek taybet xebatên xwe berdewam dike û armancên avakirina komê dide xuya kirin. Beşên şano, govend û stiran hene em wa perwerde dikin li ser vê esasî. Piştî ku erêkirina malbata hat girtin li ser vê esasî. Armanca me ji avakirina vê komênê ku em şagirtên xwe perwerde bikin û li çanda wa dûr nexin
نیزی چند خوابن و شورش روجاوای کو هاتی پیکانین خودی درکوین تن آماده کردن و ام تبلی چالاکیا جدبن چالاکی پار ام تبلی چالاکی سید بستانه بون هر وها چالاکیا پازه گلانی جشن زمان کردی هیوین زاروکان وی کومه گشن لورا تبلی دبن و جهن خواه تیدا دگرن و ستراننج همو هرمن کردی دبیجن چه سورانی چه زازاکی چه کرمانجی هر وها گووندن کونتوری و نوژن و شانوین گریدایی به جواک و روشا کردی و بکارتینن از گلکی سلام حز دکم از دخوازم ببم هنرمند و از گلکی شمالبات خو حز دکم سپاسیا واد کم و سپاسیا مامشتای خود کم گلکی من علیمی نسرانا و مپیش دخیم لگور زحمتین هیل دوره بگشتی و ین تایبت گریدایی بکومه و وی کوما پیوکن زوزانا کاری جه خود هنرا کردی ده بگره حتی راده که خدمت آوی بکه و تولی چالکی و هلکفتن کردی ببه و هیویگشه که برنگه که برفرهتر بزا و خواه پیک بینه و خواه پیش بخواه جیرو میتانی دنگ امریکا دیرک لأنقرة ريويتيا بيبا باكا د شانوي دا جنوبة فجاندن چيروكا بيبا باكا و هوالا سيلفيا مارو د حشتي آدارة دا لميلانو يا إيطاليا داس بيدكا اف شانو جه نویساندنا اسمت چتین کایا و در هنریا دیلک یلدزه پامنیر ما ایوب دمیر لوربو اف راپورت آماده کر دایک بداره دلاری لوره کرم لوره دلاری لوره تیاترو اقلیم de Enqerê rêwîtiya Pîpa Baka di nav lîstikeka şanoyê da di nû da didevejandin. Ev lîstik ji aliyê İsmet Çetinkaya ve hatiye nivîsîn û Dilek Yıldız jî derhêneriya vê lîstikê dike. Çîroka Pîpa Baka û hevala wê Silvia Maro di heştê Adara 2008 da li Milanoyê dest pê dike. Ew bi rêwîtiyeka buka aştiyê xeta rêya xwe Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Bulgaristan, Tirkiye, Suriye, Lübnan, Filistin, İsrail xêz dike û li Tel Avivê jî dixwaze ku dawî lêbîne. Lê dema tê Tirkiye piştî destdirêjiyekê Pîpa tê kuştin. Derhênerê lîstikê kuştina Pîpa wek kuştina hêviya mirov dibîne û vê yekê jî di nav qeyrana rojhilata navîn da diyar dike. Suriye'de patlayan bir savaş var. Yani bundan Li Sûriyê şerek dest pê kir û gelek êşî piştî vê şerê peqiya heverdorê. Pîpa regnê wê şerê di her warî de nîşan dide. Me xwast ku em hem balê bikişînin ser kuştina Pîpa û him jî şoreşek ku evê derxistiye pêş carekê din bidin jiyandin. Maryam Haşarxani, Ebrar, Melike Uçar û Dilek Yıldız di vê şanoyê da lîstikvaniyê dikin. Maryam Haşarxani bi xwe welatiyê Îranê ye û li Tirkiye perwerdeha şano digire. Ew di derheqê vê lîstikê da hestê xwe wiha bilêv dike. Ben İranlıyım. Türkiye'ye tiyatro okumak için geldim. Ez bi xwe Îranî me. Ji bo perwerdeha şano hatim Tirkiyeyê. Ez bextewarim ku di lîstikê wiha da dilîzim. Pîpa jineke gelek taybet e û ev jî bi xwe şanoger e. Ev di hawerdorekî şer de rewêtiyek bi hempa dimeşîne. Ji bo min wek feyzeke mezin e. umursamazlığımızdan yakaladı bizi. Umursamazlığımızdan doğan Pîpa Baka şiirinin yazarıyım. Ez nivîskarê Pîpa me. Lê ev bi xwe helbestek bû min bi avayekî şano ev nivîsê. Di sala 2008 da hatibû nivîsandin. Li ser daxwazê derhenerê me min ev rêvîze kir û bi stayla şano nivîsê. Pîpa Baka bi xwe aktivîstekî aştiyê ye. Ew dema ji İtalyayê derdikeve difikire ku pêwîst e bi hemû mirovan re bawerî hebe. Lê di encama rêwîtiya wê da ev hêviya wê di nivî da dimîne. Eyüp Demir, Denge Amerika, Enqere. kadındır sanırım düşünsem sevince.
لکوبانیه خانم صالحه علی تشتین کفن و فلکلورین باجر بر هفته که و مال خواه کریه موزخانه که بالکش که براستی جی دکاره وان آلاوو تشتان جواندابونه بپاریزه. رضوان بیزار سردانا مالا ویکر و او راپورت جمره آمده کر. صالحه علی جنک جباجر کوبانیه. تمنه وی 58 سالن. جده سالی خواه و او کار دستان چه دکه. بوان سالن درج راجی صالحه پارچه این خواه کم دکر. وجبو حسکرنا ویجی کوین شوپی را همی آلاوین کوین کرمالین کردان بکار دهاتن برهاف کر. روژا هیرو صالحه مالک خواج بو وان پارچان و گوهست موزخانه و ناو موزخانه صالحه علی لیدکه. هناك مالي بوبي منن هناك القندون فردا نص دوستن هنا يك فردا تغريد دل من ام بين تشتي بيني فو مشكي يك شمس غلي زنكي دونن يعني فو مشكي مازن تشيكر پر يعني پر تشتنا بلاد جي دونا من ومتشيجي كر صالحه كجبر عرفوا عادة خواندن اخوه تمام نكربو بشتي كبو دايك خفيري خواندن كر و بسدام پیرتوک جی خواندیه و بری چند سالان جی خفیری خیزکرنه کر و گلک تابلو جی خیزکریه و دوی موزخانه دا پیشکش دکه. استمرار کرد 2 سالان من رسم دوی دارقان و الحمدلله انا رسمیت کنه بس جرگ از لوقی هاتنان من لوا لوحا چهتره و اوی کردستان یعنی چیه کردستان این تمام نبیه. سرداق از هات مکوبانه و رسم من ساکنان چشکی فرام دستش تراسی کرد یعنی مجالا مثل که از خفتان چهتم خرج دکم قناویش دکم. هفسر صالحه دبیجه کجبر کو صالحه خودی افرنری بو وی او دستک کر و پشتگیریا وی دکه و گوترین جواکی جی پاشگوه دکه و جبو سرکفتن صالحه او سربلنده و او سرکفتن نووینا وی باندورا خویا ارینی لسر زاروکن وانجی هیا. بمرس وردو عم تشون قلنا دقاريون تشتي كابن إيد كري إيكو وارغوز دونيكي وجمع كر يعني توب كر باغرادا توب كر بيرا ما باش خدايكي ما جو تدا استقرار ببا بي يعني وقتی خدر باسكي ومرقلي او دبي تشتي كرمان جانا كابن قاضي حفاظ سر بكي موزخانه صالحه کو نزی 500 پارچه لخوا دگره آیا کمینه جوره خواه لدوره صالحه دبیجه که او هول ده که پارچه این کوین یعنی وینداجی جنوبا ساز بکه دا که دیروک و کوین شوپیا کردان وره پارستن و نفشین نو ناس بکن و گرنگی بدنه که از کنکو آنه میجی یعنی فردم وقتا چاکو ادبیم چه بیران پرسکر مجرنا پرسکر دبي عمي يعني عمري حيشتي صولا دبي عم جاكو ما بيستي بس عم نزونن شربنا يعني فرق بس تفتنا موني بون اسبيك هاتم حطو متشيك عينا شما شيرونه مزنا كي برسك ملا شيكر صالحه کو گلک آستنگیان دو کمکرنا آلاوین کوین دا دبینه هیوی و داخواست دکه کجبو و دستک و آلیکاری جواک هبه هروها کسن راستی پارچه کوین هاتن جبو موزخانه وگویزن داکو ورن پاراستن. رضوان بیزار دنگ امریکا کوبانی. لباجار آمده فستیوال سالانه یا شانوی د نوبرا 18 و 27 ماه نیسان بره و چو و تیدا 18 کومن شانوی بر همین خواه پیشکش کرن. پشتی 8 سالان جراوستان دنا فستیوال به پشتوانی شارداری باجار آمده او جاره کدن بره و چو. خدیجان فارقین بهتر آگاهی هنه. اف پرس بشک جلیسکا قرال و تراویسه. شانوگر دنیز و باهوس جباتمان بلیسکا خویا قرال و تراویس بشتر فستیوال شانویا آمده بون. فستیوال عالی شانویا باجریا آمده حتی آمده کرن او هجای گوتنه که شارداری باجر مازن یا آمده پشت 8 سالان پشتگیری دیده فستیوال شانویا. پیروز بش گل مرا، پیروز بش حوال مرا، پیروز بش ولات مرا. 18 کومن شانویا به 19 لیستکن کرمانجی، زازاکی، سورانی و ترکی بشترین فستیوالی دبن و تن پشپره تماشاوانین آمده. یکی شانوگر او ریوبری فستیوال özcan ateşe او دبیشه پر کیف خوشن کو پشتی ریوبریا قیومان 8 سالان لکولانین آمده دنگ شانویا کردی بلند به.
مخصوص هنا کی انوان شانوی خواه لیستیکی خواه گوتو بیشی خواه باشیر بلاف بکن او زیادتر جی ام مکان ناو او که سوره بکارتینه نها وکرن لوی داره چند ماجی جیه که نور ناو سوره وکریه و همو گوتو بیش لوی داره هبن دیسا و لیستیک هبن هر وها ایوانا چند آمده که ام بیشن دما شارداری مدهات بود چیکرن و 8 سال دست قایم آدابون امروی در دیسا لیستیکی خواه در کمین پیش بری تماشاوانا گروه شانویا باجر بریا قایومان دبن بان شارداری باجر مازنده هنر خواه پیشکش دکرن او به هاتنا قایومان یک جبریارن پیشین اخراج کرنا شانوگرن کرد بون لی شانوگرن کرد ناوبر ندان فستیوالا شانوی دمک دریجه اصلا شارداری نه دست مدابون دست قایم آدابون و مجین نکار بو ام مکان وی باجری به کار بینن مشارداری خواه گرد و مدست به فستیوال خواه کرد هپاری وی کاری یک جی شارداری باجار مزین آمده ایه د فستیوال دا گلک گوتو بیشی چه بون اتوانم بلم شانو چوا استکو که تاک بتوانه گزارشت لخودی خوی بکال سر شانو ببه دستکاری کردن عادل حسن جدوهوکی لسر شانویا باشور گوتارێکی پێشکەش کرد بەریا قایومان جی بەشداری فستیوالا شانۆی دەبوو بەری سەردەمی قەیومی من دیاربەکر دیتە من دیت شانۆ پڕ باش چوو قەیوم هات شانۆ گەهشتات قۆناغا سباتێدا نوکە ئەوە 20 ڕۆژێکە جارێکە دی خوسەریە تێتە مەیدانێ ئەمت بینن مازنترین فستیوالا شانۆی یا تێتەکردن واتە هەمی دنیای خوسەری دکاری تشتی داهنا نبیکد بندستی دکاری داهنا نبیکد بس پر ماندید رئیس حسن دو گوتر خود بحثا زحمتیان سر شانویا باشوجی کرد خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد به وی راپورت بینر هجا برنامه هفت رنگ ایرو به داویت تاجار کدن از صالح دمیجر خاطر خوشوت خازم و بمینند ناف خیر و خوشیه ده